Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro byacu hano kuri One Nation Radio. Nitwa Simeon Muhumuza. Uyu munsi wa none twinjiye muri The Major Updates. Ni ikiganiro twibanda ku nkuru ziba zagiye zicaracara hirya no hino kugira ngo turebere hamwe, twibaze tunamenye ese uyu munsi iyi si muri rusange dutuyeho yiriwe ite, yari imeze ite. Nibyo rero tugiye kugarukaho. Amakuru yacu n'abatindiye turayahera mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi turiho, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yifatanyije n'umwe mu bashinze ndetse akaba umuyobozi wa African School of Governance ACG, akaba yarahoze ari na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia, ni nyakubahwa Byemejwe. Ni mu muhango rero wo kwakira abanyeshuri bagera kuri 51 baturutse muri Afurika bagize itsinda rya mbere rigiye kwiga porogaramu ya Masters of Public Administration. Aba rero bombi aba Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'uyu Byemejwe bagize uruhare mu kuba bafatanya kugira ngo iyi porogaramu ibeho ndetse bigiye gutangira noneho gushyirwa mu ngiro hari ku bitekerezo byabo. Bagize rero uruhare mu kiganiro cy'umuryango hamwe n'abanyeshuri ba ACG ndetse n'abarimu ku nsanganyamatsiko yagiraga iti imitekerereze ndetse n'imyitwarire y'imiyoborere. Tuva kuri iyo nkuru, reka nkubwire ko indi nkuru nanone iri kugarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye ari uko RDF yaje kuvuga kuri wa musirikare wayo wafatiwe i Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda RDF rero cyavuze ko kigiye gukoresha inzira ya diplomasi mu gukorana na guverinoma y'u Burundi kugira ngo umusirikare wa RDF usanzwe ari umushoferi, uyu ni Sergeant Sadiki Emmanuel, watawe muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi nyuma y'uko yayobye akambuka umupaka wa Gusenywa Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi, bityo abashe kuba yafungurwa. Mu itangazo RDF yasohoye kuri uyu munsi turiho, yagize iti uyu munsi tariki 24/4/2025 Sergeant Sadiki Emmanuel, umushoferi wa RDF atabigambiriye yayobye ndetse yambuka umupaka wa Gusenywa Nemba ujya i Burundi, ahita atabwa muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi. Kuri ubu rero afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo, ni muri komini Busoni mu ntara ya Butanyerera. Yakomeje rero RDF ivuga ko ngo ibabajwe n'iki gikorwa cyabereye ku mupaka uhuriweho, ikaba izakoresha uburyo bwa diplomasi bushoboka kugira ngo ikorane na guverinoma y'u Burundi kugira ngo igarurire umusirikare wayo, imugarure mu rugo. Ni itangazo rero rya RDF rije rikurikira iryari ryasohowe n'igisirikare cy'u Burundi ryavugaga ko Sergeant Sadiki ngo yatawe muri yombi, akavuga ko yari yayobye. Kivuga ko rero yahise afungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo mu gihe hagikorwa iperereza. Indi nkuru nakubwira nayo nuko abanyarwanda barenga 300 batahutse ku bushake bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakiriwe n'u Rwanda n'abanyarwanda bagera kuri 314. Aba batashye ku bushake bava muri Kongo. Aba barimo abari bamaze imyaka irenga 30 barahungiye mu burasirazuba bwa Kongo. Ni umubare ugizwe n'imiryango 105 yakiriwe ku munsi w'ejo inyuze ku mupaka munini uhuza umujyi wa Goma n'uwa Rubavu, Grande Barriere. Barimo abagabo, abagore, abasore, inkumi hamwe ndetse n'abana. Aba batahutse baje basanga abandi barenga 2000 baheruka gutaha mu bihe bitandukanye, barimo 533 batashye muri Kanama hamwe n'abandi 342 batashye mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Hanyuma ariko ndakubwira ko iyi Fdlr n'ubundi baje baturukamo. Indi nkuru ihari nuko ibikorwa byo gusenya Fdlr ngo bishobora gutangira mu kwezi kukwakira muri 2025. Urwego ruhuriweho rushinzwe gusuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo GACM rwemeje ko ibikorwa bishyigikira kubahiriza aya masezerano ngo bizatangira kuva ku itariki ya mbere Ukwakira 2025. Ibikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ku munsi w'ejo
rihuriweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Togo, leta ya Katari na Afurika yunze ubumwe. Rigaragaza ko ngo hari inama y'iminsi 2 yahuje abahagarariye u Rwanda na DRC, ubwo ni Kongo, n'izindi mpande zombi zose yabaye ku itariki hagati ya 17 na 18 Nzeri, ndetse ni muri uyu mwaka wa 2025. Bikavuga ko bahuye ku nshuro ya kabiri i Washington bagamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2025 hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Mu byaganiriweho harimo ishusho y'ibibera ku rugamba n'amakuru y'ubutasi azashingirwaho mu gushyira mu bikorwa ibikubiye muri gahunda y'ibikorwa igamije kurandura burundu uyu mutwe wa Fdlr ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Mu bindi biri kuvugwa, hari inkuru bamwe muri mwe mushobora kuba mwarabonye kuva mu cyumweru gishize witwa Muganga Chantal wari wareze Dr Nsabimana Ernest wigeze no kuba minisitiri, avuga ko ngo bakundanye, amwizeza ko bazabana nyuma akamutenguha. Ariko kuri ubu igigezweho nuko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko iki kirego cya Muganga Chantal wareze nyine uyu Dr Nsabimana Ernest wanabaye minisitiri nta shingiro gifite, ndetse rwanamuciye $1,000,000 y'amanyarwanda. Muganga yavugaga ko ngo yatunguwe no kubona Nsabimana ashatse undi mugore rwihishwa, kandi ko ubwo buriganya yamukoreye ngo bwamuteye uburwayi bukomeye bw'agahinda gakabije ku buryo ngo yavujwe n'umuryango we, ariko kugeza ubu bikaba byaranze. Yasabaga urukiko gutegeka Nsabimana Ernest kuryozwa indishyi zitandukanye zingana na $446 z'amanyarwanda, zirimo n'amafaranga agomba kumufasha gukomeza kwivuza. Yaburanye rero avuga ko igikorwa yakorewe cyo kubeshya urukundo ngo cyamuteye uburwayi, bityo ko ngo yari akwiye guhabwa indishyi. Ku rundi ruhande ariko Iyamuremye Maurice wari uhagarariye uyu Nsabimana Ernest muri uru rubanza, we yaburanye agaragaza ko iki kirego nta shingiro gikwiye, ndetse kubera ko Nsabimana ngo atigeze akundana n'uwo mukobwa ndetse batanabanye, agasaba ko Nsabimana yahabwa $5,000,000 y'indishyi zo gushorwa mu manza ndetse n'igihembo cy'avoka. Urukiko rero rumaze gusuzuma imyiregurire y'impande zombi ku munsi w'ejo ku mugoroba, rwatangaje ko icyemezo cyarwo ari uko mu isesengura rusanga impaka zishingiye ku kumenya niba hari igikorwa cy'ibi Nsabimana Ernest yakoreye Muganga Chantal cyamuviriyemo uburwayi ku buryo yabimuhera indishyi. Urukiko rusanga kuba Muganga Chantal avuga ko ibibazo by'ubuzima afite yabitewe n'uko Nsabimana atamushatse, ariko ngo nta kimenyetso afite kibyemeza, kuko nubwo yagaragaje impapuro z'uko yivuje zitagaragaza ko uburwayi yaba afite yabutewe nawe, byongeye kandi ifoto agaragaza ko yari ajunjamye nayo ikaba itagaragaza ko uko kujunjama yabitewe na Nsabimana. Urukiko rero rwagaragaje byinshi, ariko rwemeza ko ikirego cyatanzwe na Muganga Chantal nta shingiro gifite. Rwemeza ko ikirego cya Nsabimana Ernest kiregera kwiregura gifite ishingiro. Rutegeka Muganga Chantal guha Nsabimana Ernest $1,000,000 y'amanyarwanda, akubiyemo ayo gushorwa mu rubanza ndetse n'igihembo cya avoka. Hanyuma mu zindi nkuru nakubwira ziri kuvugwa nuko muri Uganda murabizi ko hari igikorwa cy'uko barimo baritegura amatora agiye kuba muri iki gihugu. Uyu munyapolitiki rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine, yasabye perezida wa Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni ko amatora agiye kuba muri iki gihugu ngo yazabaho mu mahoro atarangwamo guhohotera abaturage. Ni nyuma yo gutanga kandidatire ye muri komisiyo y'igihugu y'amatora ya Uganda yo guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu, yatangiye yibutsa perezida Museveni umaze imyaka igera muri 40 ku butegetsi ko mbere y'uko ajyaho Uganda ngo yabagaho kandi izakomeza kubaho nyuma y'uko avuyeho. Yakomeje rero avuga ko igihe kigeze kugira ngo uyu muyobozi ngo ave ku butegetsi mu mahoro kugira ngo azasigasire ibigwi bye yagezeho muri icyo gihe, anemera impinduka ziri kugenda zibaho mu bijyanye na politiki muri iki gihugu. Yanamwibukije yibutsa Museveni ko ayo mahirwe yo kwemera impinduka muri politiki ngo agihari,
kandi ko akwiriye kuzabafasha gutuma habaho amatora anyuze mu mucyo kandi azira imirwano hagati y'abaturage ndetse ngo n'inzego zishinzwe umutekano. Mu bindi biri kuvugwa ni uko muri Malawi witwa Peter Mutharika yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu. Mutharika yayoboye Malawi kuva muri 2014 kugeza muri 2020. Atsinzwe amatora n'uyu Lazarus Chakwera. Gusa amateka nk'aya yaherukaga muri Amerika aho Trump yatsinzwe amatora arangije manda imwe, hanyuramo Joe Biden, Trump nawe ahita yongera gusubira ku butegetsi atsinze amatora. Uyu Chakwera rero ngo wari umuvugabutumwa yageze ku butegetsi avuga ko agiye kurwanya ruswa, ariko ku butegetsi bwe ahubwo yarushijeho ngo kumunga igihugu. Ikinyamakuru BBC cyanditse ko Chakwera ngo akimara kumenya ko yatsinzwe amatora yahise ahamagara Mutharika amushimira ndetse yemera ko ngo yatsinzwe. Ngayo nguko ubwo urumva ko Peter ari we ugiye kuyobora Malawi. Hanyuma muri Brazil, perezida wa Brazil yasabye Trump kwitwara nk'umuntu ufite inshingano. Uyu ni Luis Inacio Lula da Silva, niwe perezida w'igihugu cya Brazil. Yavuze ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo akwiye kwitwara nk'umuntu ufite inshingano zo kuyobora igihugu gikomeye, ngo akareka kujya yivanga muri politiki z'ibindi bihugu nk'aho ayoboye isi. Ibi yabivuze ku munsi w'ejo imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye iteraniye i New York. Yavuze ko ngo Trump akwiye gukoresha ububasha afite mu bindi ariko ativanze muri politiki z'ibindi bihugu. Ati, ntekereza ko Trump akeneye kwitwara nk'umuyobozi w'igihugu gifite ubukungu bunini ku isi, imbaraga mu bya gisirikare, giteye imbere mu by'ikoranabuhanga ku isi, igihugu gifite ibyiza byinshi nk'ibyo cyagakwiye kuba gifite inshingano nyinshi, ariko icyo tutemera ni uko igihugu icyo ari cyo cyose cyakwivanga muri demokarasi n'ibibazo by'imbere mu gihugu cyacu. Yanakomeje avuga ko Amerika mu myaka 15 yungutse arenga miliyari 410 z'idolari binyuze mu gukorana na Brazil. Trump rero yasubije Lula amushinja kudaha abaturage b'uburenganzira bwo kuvuga ndetse ko ababigerageje bahanwa. Gusa avuga ko nyuma y'ibyo byose agifitanye umubano mwiza na Lula. Ati, nabonaga ari umuntu mwiza, yaranyishimiye, nanjye naramwishimiye, amasegonda 39 kuko twari dufitanye umubano mwiza. Nguko uko bimeze. Hanyuma mu Bwongereza witwa Boris Johnson we yasabye guverinoma y'Ubwongereza gusubizaho gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Uyu yahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yasabye guverinoma y'icyo gihugu rero gusubizaho gahunda yo kohereza mu Rwanda abimukira binjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko ngo kuva yavanwaho nta yindi yayisimbuye ishobora gukemura icyo kibazo. Igitekerezo cyo kohereza n'ubundi abimukira mu Rwanda cyari cyatangiye ku butegetsi bwa Boris Johnson, aho guverinoma ye yagiranye ibiganiro n'u Rwanda biza no kurangira impande zombi zigiranye amasezerano. Gusa guverinoma ya Keir Starmer yahise isesa ayo masezerano yitangaza ko izashaka ikindi gisubizo ku kibazo cy'abimukira kiri ngo mu bihangayikishije Abongereza amagingo ashya. Boris Johnson rero yavuze ko ngo guverinoma ikwiriye kwemera ko yananiwe igasubizaho gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Ati, icyo dufite ubu nuko nta gisubizo gihari cyo kugabanya abimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije ngo n'amategeko. Ngayo rero amwe mu makuru nakubwira ari kuvugwa kugeza ubu magingo aya hirya no hino ku isi mu binyamakuru bitandukanye. Ubwo turakomeza kugenda tubana. Icyo dusabwa nuko utagomba gucikwa na The Major Updates, aho tuguha inkuru zigezweho, inkuru ziri kuvugwa, ziri gucaracara hirya no hino kugira ngo tumenye uko isi ihagaze. Njye nitwa Simon Stizo Muhumuza, iyi ni One Nation Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza.